Dulu kita bikin lagu Naga Beca dulu. Stay at Home. Oke, baik. Kita mainkan dulu Stay at Home bersama Naga Trio malam ini. Iya, satu nomor ya. Ciptaan Daud Simar Mata. Karena PPKM level 3 ada kelonggaran dikit ternyata ya. Tapi kami tetap menghimbau tetap jaga kesehatan ya. Ada Abang Tamba di sana. Salam dari Bandung Bang ya untuk warga Bengkulu. Terkhusus bagian AK Sedekah ya. Langsung namaran dos seri saya dah. Seri saya dah. Bang mau lupa dia bang siap kangani. Cetun dia bang. Saya lagu 5B. Oke baik, satu teman manis dulu Stay at Home ya. Iya. Naikkan penontonnya ya. Ope huboto turi-turian ni pargaulata Duko tarambere ngau maho padua-dua Badamu doa pe rap doa tau salelengo Anggo holong ni rohami tuhalak do Anggo chattingan manis-manis hatang tua Sudenai ternyata si panesendo Alasan do HP pandemi COVID stay at home HP narap do si doli di doho Malonai ho hasia bersandiwara Malonai ho hasia paposoroa Pandemi COVID tiba-ko si daliamu Pandemi COVID tiba-ko kesempatanmu Hai dan kuripu somoni babaenamu Salelengon uripu do tutu holongmu HP ternyata holong di holong palsu Di baik kono HP meam-meammu Iya, coba dulu dicek ya. Engkau chattingan manis-manis hatang tua Sudenai ternyata si panesendo Alasan do HP pandemi COVID stay at home HP narap do si doli di doho Bersandiwara Malonai ho hasian paposoroa Pandemi COVID tiba-ko si daliamu Pandemi
Di